welcome to Prime News. Now look at the headlines. Congress condemns Mutalik's Goa visit. Digvijay Singh urges CM to ban Ram Sene. Mutalik announces launch in Goa against illegal trade by September. Hindu convention demands common civil code, stop religious reservations. Law to ban cattle killing and banning religious conversion, says declared Nepal a Hindu nation. PWD dismisses 5 employees from Keri Cholla checkpost for financial fraud. Daulikar says department to strictly monitor all checkposts, forms special committee. Miners resolve to file review petition in Supreme Court. If Orissa can renew leases, then why not Goa? Question miners. Mines director deposes before Enforcement Directorate. And Argentina's Lionel Messi and Switzerland's Shaqiri light up final group games set to clash in FIFA World Cup pre-quarterfinals. France will take on Nigeria. And now the news in detail. Opposition party Congress has demanded ban on Ram Sene in Goa. Goa Congress desk in charge Digvijay Singh has condemned Mutalik's visit in the state. Ram Sene has announced launch of its wing in Goa by August or September. Ram Sene chief Pramod Mutalik says that organization will work against drug menace, prostitution, casino and similar illegal trades. He reiterated that every Hindu should possess sword for self-protection. तुम्ही कितीही विरोध केलं तरीही आम्ही गोव्यामध्ये संघटन प्रारंभ करणार. प्रत्येक व्यक्ती प्रत्येक हिंदू घरामध्ये एक तलवार ठेवावा असं क्लिअर सांगितलं. कोणाला मारण्यासाठी नव्हे, हिंदू समाज आणि आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी आज नाही उद्या स्ट्रीट फाईट होणार आहे. आम्ही तयार व्हायला पाहिजे ह्यासाठी मी सांगत आहे. सप्टेंबर मध्ये आम्ही येणार. नेक्स्ट जे येणार आहे परिकरना जाऊन भेटणार आहे. भेटणार आणि प्रमोद हु इज प्रमोद मुतालिक काय आहे, कोण आहे, त्यांना मी परिकरना स्पष्ट क्लिअर त्यांना भेटून त्यांना क्लिअर करणार आहे. Congress has condemned Mutalik's Goa visit. Congress Goa desk in charge Digvijay Singh has urged CM to ban Ram Sena in the state. I need not elaborate the acts of the Ram Sena and Pramod Mutalik utterances, which are extremely provocative and deserves highest condemnation. I would urge upon the Chief Minister not to allow Mr. Pramod Mutalik to disturb the communal harmony in the state of Goa. म्हाका यूथ काँग्रेसच्या वतीन आणि तशेंच म्हाका सांगन दिसता की आमकांय ताका आव्हान दिन दिसता की तूं गोंयांत तुजी ब्रांच ओपन करूनच दाखय. तुम्ही आमी यूथ काँग्रेस आणि तुम्ही गोंयचे लोक कितें आसा ते तुमकां रोखडेच दिसून येतलें. Meanwhile, Congressman Durgadas Kamath has moved JMFC to seek direction for police to file FIR against Mutalik. आम्ही एसपीकू इंटिमेट केले की ताच्या पणजेच्या पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना आमी कंप्लेंट फायल केल्ली 29 मेक एक्शन घेतले गेल्ले ना आनी ह्या इंटिमेशन आमी एसपीकू दिल्ले. आतां एसपी कडल्यान आमकां काय कम्युनिकेशन आयलें ना म्हणून आमकां लास्ट स्टेप म्हणून आमी सांगिल्ल्या भशेन JMFCन वचचें पडलें. Kalangut MLA Michael Lobo demands ban on Ram Sene's entry in Goa. People like Mutalik, if they come to Goa, they are going to disturb our the peace of Goa. Honorable Chief Minister Aizut letter boraitalo that let us put a full ban to this organization because he has already done it earlier, but we need to do it because he is again and again trying to disturb. He is trying to influence. He is trying to create some tension in Goa. Bureau Report, Prudent. Common Civil Code giving equal rights in country. No religious reservations, Act banning cow slaughter and law banning religious conversions. These are some of the resolutions passed at the All India Hindu Convention. More than 350 delegates from various Hindu religions from all over the world had participated in the 6-day-long convention held at Ramnathi Temple. Rashtriya Dharma Sabha has demanded that Nepal should be declared a Hindu nation. अधिवेशन के दौरान
जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं पूर्ण देश में लागू हो, ऐसा गोहत्या बंदी कानून पूरी तरह से सक्षम कानून पारित किया जाए। इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाला समान नागरिक कायदा या कॉमन सिविल कोड उसे जल्द से ही पारित किया जाए। आज जो धर्मांतर की समस्या है उसे रोकने के लिए धर्मांतर बंदी कानून भी पारित किया जाए। नेपाल की बात करें तो वहाँ पर सनातनी हिंदू की संख्या अभी की जनगणना में 82%, 82% सनातनी हिंदू, बौद्ध 9%। वहाँ के जो शासक हैं, जो नेता हैं, वो विधर्मियों से परिपोषित है। तो हमको फिर पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर नेपाल को और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये संकल्प करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ जो आज इस देश में इस हद तक है कि हमारी सरकार MHA का खुद का फिगर 3.5 करोड़ से 5 करोड़ है। दे एंगेज इन वेरियस प्रोफेशंस बट द फर्स्ट प्रोफेशन इज क्राइम। तो सबसे बड़ा प्राथमिकता ये है कि जो आगे हैं, बाकी को आने पे बिल्कुल रोक लगा दी जाए, स्पेशल कानून बनाया जाए। इस संदर्भ में Maharashtra government's decision for 16% reservation for backward Maratha. ये तो स्पष्टता से हमने पहले ही भूमिका रखी है कि किसी को भी जात, प्रांत या इसके आधार पर किसी को आरक्षण मिलने की कोई सुविधा ही नहीं हो। हम तो कॉमन सिविल कोड को डिमांड कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इस देश का यदि कोई भी नागरिक हो तो उसे समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरीके का जो भी प्रयास किया जा रहा है, एक तो महाराष्ट्र में उनका कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो हालत है उसको अभी और कोई चारा नहीं बचा है, तो अपीजमेंट करो। PWD dismissed 5 employees posted at Keri Chawla checkpost for financial fraud. PWD Minister Sudhin Daulikar informed that employees were found charging entry fees without issuing a receipt. Department has dismissed 13 employees in past year on similar charges. Earlier, Prudent had exposed toll scam at Mole. Strict vigil has also been kept at the other checkposts in the state. Special committees have been formed to keep a check on functioning in various divisions. मेन एंट्री आसा बेळगांवच्यान चोडला घाटांतल्यान केरींतल्यान थंय आमची फी कलेक्शन्स आसता, टोल फी। त्या बुथार एका शिफ्टींत आमकां अशें दिसलें की एक कंप्लेन आयली सादारण 15 दिसां पयलीं, मिस्टर खानोलकर फ्रॉम महाराष्ट्रा, आनी ताणें अशें कंप्लेनीक बरयलें की 250 रुपया घेवन आपल्या रिसिप्ट दिलीच ना, वयल्यान पयशे चड घेतले। सबंद ह्याची शहानिशा करून CCTVचे सगळे फुटेज पळयले नंतर अशें दिसून आयलें की तातूंत 5 भुरगे, 2 फी इन्स्पेक्टर, गावस म्हणून 5य आडनांव, हे तातूंत इन्वॉल्व आसा। ह्या हेचेर प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरान आनी PWDन डिसिजन घेतलें की तांकां सस्पेंड करचें आनी डिसमीस करचें म्हणून। हे सगळे भुरगे सोसायटी अंडर तांकां सादारण 10,000 रुपया पगार आशिल्लो। कॉन्ट्रॅक्ट जरी असले तांकां सगळ्यो फॅसिलिटी आशिल्ल्यो, ESI आशिल्लो, प्रोविडंट फंड आशिल्लो, आनी त्या नंतर आतां सगळ्यो फुटेजीस चालू आसा, बाकीची इन्क्वायरी चालू आसा फुटेजीस वयल्यान, CCTVचे फुटेजीस बाकीचे चॅकपोस्टांचे चालू आसा। ती इन्क्वायरी आतां जवळ जवळ 15 दीस चालू उरतली, आनी ती इन्क्वायरी जाल्या नंतर कोण कोण कशें कितें करता हें सगळें सांपडटलें, आनी वी वील टेक एक्शन एंड वी वील डिसमीस फ्रॉम द सर्वीस। आमी आनी तांकां परत घेवचे ना। जे पयलीं आमी 11 भुरग्यांक डिसमीस केल्या, ताजे पयलीं आनी 2 भुरग्यांक आमी भायले भायर डिसमीस करून धाडले। आय हॅव ऑलरेडी ऑर्डर चीफ इंजिनियर टू मेक अ कमिटी ऑफ 3 people की एवरी वीक दे शूड चूज सम ऑफ द ऑफिसेस एंड दे शूड गो एंड सीट देर एट 9:30 टू सी हाउ मेनी स्टाफ इज नॉट कमिंग इन टायम एंड हाउ मेनी स्टाफ इज कमिंग आफ्टर 11:30। हो जो रिपोर्ट आसा तो येता ते एका म्हयने भितर म्हजे कडेन पावतलो, आनी एका म्हयने नंतर कोण कोण स्टाफ कितलो कितलो लेट आयला ताचेर डिसिजन जातलें आनी तांची इन्क्वायरी जावन ताचेर एक्शन घेतली गेली वतली। हाजे वयल्यान एक लक्षांत दवरपा जाय, कामगारांनी तांणी जर कामांत चुकार केलो किंवा करप्शन करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार PWD वील नॉट कीप क्वायट।
Goa Mining Association has resolved to file review petition in Supreme Court. Sources say they are filing this petition on basis of Orissa government's move to renew leases. Mine owners are of the opinion that if Orissa government can renew leases after court's similar verdict, then why not Goa? Meanwhile, Mines Director Prasanna Acharya deposed before the Enforcement Directorate on Thursday in an illegal mining case.